Sanibonani ke ubonke lo ndlovukazi ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Ha umngani wethu ungene kwi live yami waxoxa ukuthi indoda ugwazwe intombi yendoda. Ugwazwe intombi yendoda. Okay, istory sihamba kanjena ke. Umngani wethu ke ungene kwi live ulokho esixoxa lezi stories zakhe but bese ngiyamtshela ukuthi no mngani ngeke. Hold on, ngicela ungene ku DM yami uvele usixoxe nje lezi story usikhulume ke nje ngcono khona ngizoxoxela mina. Hayi asho umngani wethu uthi okay bongiwe ngizongena kwi DM angeneke. Athi and then wamitha lo guy lo umngani wethu waseSwatini. So uhlala eSwatini. Umngani wethu besebenza esitolo esidayisa ingubo zokulala. Kusho ukuthi uguy lo engilokhuza naye lo uguy lo afike esitolo uyafika uzothenga ingubo zokulala abesebona le ntombazane enhle ngoba phela umngani wethu umuhle osiyazi sonke niyazi nje ukuthi nje thina sinabo abangani nje ababi sonke nje sabangani lasibahle uthi abesethenga ingubo uthi uguy besethi hawu yazi sisi ngikubukile ngakuthanda ngiyacela ukuthi si exchange ama numbers uthi nomngani wethu athi vele uguy muhle ose exchange ama numbers then siyaqala siyakhuluma siyaxoxa nje sixoxe nje isikhathi eside nje like kumnandi nje yonke into nje imthebelele uthi masixoxa kanjalo ke size sigcine ke you know size sibonda no guy sizwane until sizivumelana ukuthi okay siyaqhumana nangempela ngimqoma uguy ngamqoma emini bebade guy uguy wangincenga ngempela kaze ngamqoma uthi vele ke nami ngangimfuna ke nje okay mngani wethu ngithi mina ayiqhubeka ongilalela uthi ke bese uguy kusho ukuthi shaya isikhathi la ezoZiswaziland khona makafika eSwatini uyafika ufika akanayo indawo ukuhlala bese ngithi mina it's fine ngoba uzovakashela mina anyways ngithi mina it's okay ungangena ku apartment yami uzongibona uthi la ngempela uguy ahlale sijole okube mnandi vele uze ngebusiness but uzophindela futhi eSouth Africa uguy he's Swati but he stays in South Africa yena ugeli umngani wethu umSwati but behlala eSwazini so now bese umngani wethu ke kusho ukuthi ahlale ke no guy bakwi honeymoon phase ke ukujolo kube mnandi ke until uguy azathi ke ngelinye ilanga mhlazana efikile athi girl ngizokucela ukuthi mina uze South Africa ngiyacela ukuthi uye kumsebenzi uze uzohlala nami kuphi South Africa yekela lo msebenzi lo wenzayo ngoba ngicabanga ukuthi akufanele ngizokondla ngizokusupporta ngizokwenzela yonke into uthi ugeli umngani wethu ke before nimjudge uyazi ukuthi vele uye kumsebenzi kwakhe kwakuyi problem uthi vele kwakuyi problem but because indoda emthembisile and uyithanda she was just head over heels ngothando uthi wazitshela nje ukuthi okay it's fine ke ngizowuye kumsebenzi bese ngiyamove le eSouth Africa nangempela ugeli amove le South Africa uguy rent apartment finished apartment amenzele zonke izinto uthi like sisibongiwe he paid me he did everything for me uthi bengingaswele lutho uthi ngalesikhathi uguy engishela wangitshela futhi akangifihlelang ukuthi wangitshela ukuthi unomuntu wakhe athandana naye but nami uyafuna ukuthi ngibe khona kuleyo equation uthi ngijole naye vele ngoba he was always honest ubengafihli behlale ekhuluma iqiniso angitshela iqiniso ukuthi okay ukhona uMadam yabona and uMadam naye abashadile it's not like bashadile uthi bese ngivumeke ngijoleke no guy sijoleke full swing ke ngimove ke sengise South Africa ke manje siyaqhubeka siya full swing uthi kanti awuzozwa yini ugeli uzothola lo omunye ukuthi ngikhona ugela uthi akazi ukuthi uthole kanjani kodwa nje uthole wazozothola nenamba kusho uthole efonini yendoda wathola ukuthi ngikhona and then wasave inamba yami uthe suka lapho wabe efaka itracker emotweni because indoda inemoto eziningi wafaka itracker kwenye yeimoto zendoda ukuze akwazi ukuthola ukuthi mina ngihlalaphi uyeza kuphathula usisikhona esephethe okapu eshukungiqeda ugeli ke aqhubeke ke afaka itracker emotweni because uguy uneimoto eziningi afaka itracker kwi one of imoto yendoda enye yalezi imoto zale ndoda ile nami ngibuye ngidrive from time to time okay fine uguy uyiprovider ngithi ngishitshelile ukhokhela irent uyangikhokhela ungenzela yonke into ayikho into angangenzeli yona nje mina ngikhona nje uthe suka lapho wabe after ugeli lo omunye ke otholile ukuthi indoda yakhe yacheat uthi wambuza indoda yakhe ukuthi okay so usunenye intombi uthi uguy wathi ya nginayo and ngifuna ukuthi nazane angezimisela ukuthi ngifuna ukuba namakhosikazi awu2
ngifuna ukuthi kube wena nalo siswasesatini ugele kusho ukuthi nangampela apilingani indoda ingitshela ukuthi we had a conversation so ngimtshelile ukuthi mina ngizoba nawe kanye naye sizoshada sonke nje ngesikhathi sisodwa ngicela ukukutshela ukuthi ugeli kanti ubhizi uyacalculate uyatracker ayitrack imoto kanti ugayi uzothatha le moto enitracker eze nayo kuphi na uza nayo endlini yami ugela ayilandele indoda yakhe makayilandele indoda yakhe kusho ukuthi ugela acashe somewhere indoda ihlale ngalesikhathi sivuka indoda ekseni sihamba ugela kusho ukuthi naye ukhona somewhere la ucashile lo omna kwethu uthi makacashile kanjalo bese indoda mayiphuma isihambe emsebenzini akuphelanga mzuzu emingaki bese iphinde kube nemuntu ongqonqozayo uthi ngalesikhathi engqonqoza so ngizitshela mina ukuthi okay mhlambe iboyfriend yami sibuyile khona into eyikhohliwe endlini kanti lutho umna kwethu wangena wangiphusha wahamba waye ekitchen maka ekitchen wafike wakhipha ummese immese kwakhona ummese ubuhleli phezulu kwetafula wakhipha ummese uthi wangihlaba ngommese ekhaya uthi ezisikhulu ekhanda umhlaba ngommese ekhanda uthi ezisikhuluma nginengozi nje ngilimele nje intombazana ingikwazile uthi bese ugayi abese ugeli ngalesikhathi engikhombile ngommese abese yafona afonela ugayi athi awubuye if ungabuyi ngizoyibulala intombi yakho ungangijwayeli kabi nangampela ugayi ashaya u10 ngokusheshsha because umvideo callile umvezele le ntombi igxiza igazi njalo wabuya ugayi makabuya ugayi wabuya ugayi wase eyamkhuza ugeli ukuthi geli yekela le Beyonce yenzayo musu uzobulala ingane yabantu uma uyibulala uzoboshwa nje kuyafana nawe ngeke uzungithole uthi intombazane yalwa but ke ayikhuluma ngomlomo ilokhu ilwa uthi wamcela wathi nje ngicela uphume la cause indlu akuyona yakho uthi ngaleso sikhathi emcela ukuthi aphuma ugeli vele useqwebha amasofa ngommese lo mmese ube usebenzisa indle yonke and uyasho because kusho ukuthi uyibonile iconversation yethu ukuthi this guy has been buying me all the things and paying for uthi ngizibulala zonke lezi zinto lezi ngoba zikhokhela indoda yami nayikho into ozongenza yona uphule eskamadiya ukwebosofa ngommese yonke into uthi yonke ifinish ebulala ngisho ama TV uthi wafika ke luckily ugayi wam overpower wamtshela ukuthi yena yiyeke lento yenzayo waphuma kugeli wathi phuma emzini yabantu you invading privacy yomunye umuntu you need to leave uthi nangampela waphuma ugeli wami eminyango ugcineke bekhuluma ke nendoda yakhe bakhuluma akazi ukuthi ke igcine benze njani indoda negirlfriend le kade imkwazile kodwa le into yazi ukuthi unengozi ekhanda ugwazwe intombi kandoda yakhe mina ngithi ngibophize ambofula icala because ugeli bekufanele akwazi indoda yakhe angakwazi wena but ke angikho lapho guys ngiyacela nima advise umngane wethu ukuthi enze njani yalivula icala wenze njani ngoba uthi akazi uthi enze njani okwamanje uyile sibedlela utishiwe ekhanda uhleli nengozi ayikwazi usisi cause ucishwa ukubulala lo muntu ningakhohlwa ukusubscribe ku YouTube channel yami Bongiwe Indlovukazi.